Kubor nakaslem jong unongsan hima. General Secretary Jongka Khasi Students Union Sengkme uba Donald V Thaba habaya keren bat kilat pathai khubor hadin ke jingi kendo yang menteri rangba ke jela u Konrad Kongkel Sangma ulaong bakat kum ke jingtip balayo laong bakladon ke ejahar ke balabu han artiang police outpost bat ula dawaru badang kaliang jongka sorkar ke ban shimkhia ha ke ban penshitom ki polit ki basiat yap yang ki mensim balui-lui ha kasnong mukro ula benrap susu da ke baong bak sorkar Meghalaya ke ban weng ya ke kherdop ap pahara jong ke sorkar Assam ke badan ke tai ke snong ula pinkin mauru halor ke jing menjor ban penlong da ke jing tokit CBI henry hadu menta meneru kata ke jing tokit kampat terekam bat kumta na ka liang jong ke sorkar ke don kam ban le da ka kam amman shuhe tang ka khtin la benrap usamla Donald jitip jungi ini tidak ada file ka we ka IR ko nartiang tengah tarai bana kalian ka government negara dari Sim action mardor bulan nomor ba dia jitip bawa untuk bid officer juga Assam government group siap jadi mana bersiap itu kan tarai bagi beri jungi siap beri jungi yang tu untuk install untuk beri yo lesi dia siap di bakla siap di para mentir jitip dikai ke bangi ngidon kam kalau ba ka government like gini jenja ka government Meghalaya nalor berbeng itu ka bid office juga Assam Forest Department kadairu ban kam long agresif ban kam dawat teng ban pershitom meki ni meki la ban form kita ki special investigation team bang CBI dari hadu mentaru iklam padi idak iklam padi isin kandiak bro kumno kata progress ke jengan ti kadang kami ke sorkar ban employ untuk sekolah tin dari ban push aggressively lang ba i nok sok video kita ke sok dan hei roh ke jengkuat te baru ini pemikiran halampi ni kerang blok tu ni kuat apa area ke balong ke hakapu jong Assam nomor lengi pet ke Assam ni tentang ke government ada pengimlah untuk outpost tu nomor ba lagi ke disputed area terima kasih ke Assam kawan berkultur pun baik dan lengi pet apa ketika time tolong showon poi blok tu ke masa budak yang ada di disputed area dari beli ke Assam dan konsep outpost itu dengan dia itu beriseng apa kut apa border juga senang mukro kalau ada kadang aparatur kadang dia iru buah aparatur buah mukro ru bani nilap ru apa nyilik dengan seng ru lagi ni dia seni ba kadang kata kajing duna di bor kulit kemudian itu yang ba kebar puar gini gue patrolling sini stay kan nyungut pada kisong kisong mengipet kulit Assam ni kambur susu ni kulit dijungi bagi kulit dijungi di dunah di babon untuk di kali berkui kijung rekam untuk police department tinggi kerpat ba ikentu juga sokar ba dari berklan bahai di bor kulit buat om tang bersubuh ini kulit yang tu nama teng di jupoi ki cap ki ba di kulit jaga jelam kali lagi cuma ba ini beli ye bagi patio kata hukum dan jerok kemudian tu syasiat ko pro kulit negara kita sebenarnya kan baik pada kali yang bagi jumlah kali ini hukum dan jerok maka government of Meghalaya lembaga police department jadi benai authority di charge itu jadi benlah pensim kuno kesenjang akapoi kan help kata ya security ka jingsong sengan jong for personal juga ko mukro ani hano no show kasi di ba si jaga dulu bisna di bisa di show bisa lagi mereka jaga teri jaga kita di lekha dari balik yang ba itu di cloud ya apa deng cuma di jaga sa video ba deng ba haji balik ko di lekha seperti cloud itu juga dan di Assam kata bagi tugas kebolong bala de kini kependik pada di pajak menuju balik di lekha ada ila tuja kimi obam su ila tu kadang beriang dekat jemi yang juga di office kalau ini ba lada mla berben ya ka kamu jinja ba kamsar pe su bagi baca atau apa dari ila baca ni kembali tepi mentaba sorkar Meghalaya sorkar Assam dan pada jemi pendukut pun kadang rugi jenis keren menong ba ni apa nyadan ka understanding jenis tu iban sedang ningkong bagan wan kata ka jenis tu jemut apa dengan jadi Meghalaya Assam ini mengilap menong perwan ra ya kata jenis sungsuk apa kaput kumpala pular dan sorkar Assam sorkar Meghalaya kebeningkong ni setiap kebeningkong kesenjang kebeningkong
gede ba Sarkar Meghalaya ka tentu ya ka Sarkar Assam beri bengno mardor ya ka bid office kanang ban lagi ai kanang ba I longsong snong jong than pro inyo kan ni jing sup jing singai shala giling kha shala ki jagaram jakanya